Moje večerašnje predavanje odnosi se na temu malarije za vrijeme talijanske uprave od 1918. do 1943. Međutim, i mnogo prije malarija je bila prisutna u Istri. Još od 14. stoljeća te od tada predstavlja demografski, gospodarski i socijalni problem za Istrane, pogotovo one u zapadnom dijelu poluotoka. Sve do kraja 19. stoljeća, do otkrića uzročnika, odnosno parazita iz roda Plasmodium, te prijenosnika bolesti, komarca iz roda Anopheles, nije se moglo pristupiti ozbiljnoj antimalarijskoj borbi. Najpoznatiji slučaj, odnosno eksperiment, je svakako onaj koji je proveo dr. Robert Koch na Brijunima početkom 20. stoljeća i bio je veoma uspješan. Međutim, njegove metode koje su se odnosile na kininizaciju stanovništva, asanaciju zemljišta i mikroskopske kontrole, nije bilo moguće u to vrijeme proširiti na čitavu Istru. Tako dolazi do Prvog svjetskog rata, malarija i dalje predstavlja zdravstveni problem za Istrane, te se problem nastoji riješiti tek kasnije za vrijeme talijanske uprave. Jedan od najvažnijih čimbenika koji je pomogao u eradikaciji malarije bile su gambuzije, uvedene u Istru sredinom 20. godina. To su bile ribice, grabežljivice koje su se hranile ličnikama komaraca. Tako je praktički kroz nekoliko godina sa kontrolom broja komaraca malaričara, a uz sve druge metode, poput korištenja i dalje liječenja kinina, došlo do veoma dobrih rezultata, te praktički krajem 30. godina malarija je došla na kraj svog 7-stoljetnog puta i nakon Drugog svjetskog rata praktički više ne predstavlja nikakav problem za domaću populaciju.